Matura-inĩ ma Emuhaya, Luanda, Serem na Mbale no mamwe ma matura maria munini wa President William Ruto na atongoria angĩ a ngwatanĩro ya Kenya Kwanza matwarĩte kambĩini cia ngwatanĩro ĩno. Musalia Mudavadi wa ANC na Moses Wetangula wa Ford Kenya magĩtarĩria kũnyitana kwao na kĩama kĩa UDA ti tondũ wa mwĩyendo wao no nĩ tondũ wa kĩoneki ona gĩtĩo kĩrĩa marĩ nakĩo harĩ aikari a ithũĩro rĩa bũrũri. Sisi tunaamini tarehe 9 mwezi wa 8 watawekwa State House, na mimi Dr. William Ruto mimi nataka kujue watu wa pande hii sasa wanataka haki yao. Hii serikali kabla tuende ndani ungana kwa sababu tunataka sio Musalia apate ama William Ruto apate ama Weta apate. Tunataka kupanga mambo ya wananchi kwanza, na ndio tunasema Kenya, Atongoria matiganĩte kuma gĩcigo-inĩ gĩkĩ nĩ manyitĩte mbaru ngwatanĩro ĩno ĩrĩa mwĩhoko wao ũrĩ atĩ wona maiyũkia mathaga ma ũtongoria wa bũrũri gĩcigo gĩkĩ gĩtigũtigwo na thutha ta mĩaka ya na hau kabere. Just because I've been out of government sijekufa, ngiri muoyo, sigebendio ngiri muoyo. Kwa hivyo hata kama ni kukua kwa serikali ama kuunda kwa serikali, mimi nataka tuunde serikali ama tuingie kwa serikali tukiwa na heshima na dignity ya Muluya. Unatembea kwa mguu ndio uingie kwa serikali, hapana kuenda kwa magoti no bora nyanyanzi ngiri mu serikali bure kabisa. Chama yake inasema uchumi bora, pesa mfukoni. Chama ya UDA inasema bottom up economic model, tuanze na wale wako chini. Chama ya Weta inasema inataka usawa kwa Wakenya wote, na ndio sababu hiyo tumesema hakuna haja ya kupanga siasa mbalimbali, ndio tumeungana. Atongoria ya marahinyĩrĩria mweri-inĩ wa kanana ngwatanĩro ĩno nĩ ĩkayũkia ũhotani na ikereka rĩa mbere kĩoneki kĩao kĩnene makiuga nĩ kwarahũra biashara, ũrĩmi ona kwagĩrithia motungata ma ũrigitani. Mheshimiwa Musalia Mudavadi na Mheshimiwa Weta wametupatia direction, wakisema left tunaenda wapi? Na mmesikia vile Mheshimiwa Musalia amesema kwamba hatutaruhusu Mheshimiwa Uhuru Kenyatta apange jamii ya Waluya tena. Mambo na ile uamuzi ambayo Musalia Mudavadi ameamua, hiyo ndio uamuzi mwema na tumfuate, tusirudi nyuma tena. Mutaratara wa ũkũria wa bũrũri ũrĩa mareta bottoms up marauga noguo ũngĩguna a Kenya kuona ingĩ makĩria mahinda-inĩ maya maingĩrĩte mũtego-inĩ wa mathirĩ. Tunasema tuanze na uchumi ama tuanze na katiba? Tuanze na uchumi. Tumekubaliana hapo. Jambo la pili, hii uchumi mnataka tuendelee na ile ya juu ama tupindue tuanze hapa chini? Tuanze chini ndio tupange ajira ya hawa vijana kwanza, na tupange biashara yenu kwanza, tuwaondoe kwa fuliza. Ni kuleta maendeleo kwa mtu wa chini, mambo ya afya, mambo ya elimu. Kila mahali tukienda watu wanasema wataki mambo ya CBC. Sijui hapa mnasema nini? Kama iko mbaya tutaibadilisha. Oho no mokĩrĩire mũtongoria wa bũrũri Uhuru Kenyatta makiuga rĩrĩ ikereka rĩake rĩa ũtongoria rĩkirie kũinĩkĩrĩria ndabataire gũthing'ĩrĩria a Kenya atongoria arĩa megũthura ona kana ciama iria mabataire kũnyita mbaru, ũndũ ũrĩa marauga ũracora mbica ya mũndũ ũrĩ na mwĩyendo. Rais wetu, tafadhali usiende nyumbani na aibu, tunataka uende nyumbani na respect na tuendelee kukuheshimu, na nataka nikuhakikishie rais wetu, hata ukienda retire tutazidi kukuheshimu na tutalinda maneno yako. Lakini rais wetu, wachana na hii puppet na hii project na hii mzigo unabeba inaitwa tingatinga. Hiyo tingatinga hana mafuta, tingatinga Na wewe rais, usiingizwe katika mambo ambayo itakuchafua uondoke kwa kiti na aibu. Fanya kama mzee Kibaki. Wachana na mambo ya vyama,
Wachana na mambo ya kutengeneza sijui nani atakuridhi. Wale wanataka kutuzungusha na mambo ya vyeo na mamlaka ya viongozi, tuwakomeshe na tuwaambie kwanza tunataka kupanga mambo ya wananchi wa kawaida. Thikũ igana rĩa 43 gĩthurano kĩnene gĩtabanio, aikari a Vihiga nĩ morĩtio manyitirĩre kĩoneki gĩa Kenya Kwanza nĩguo mahote kũingĩra thingira-inĩ wa iregi thutha wa ithurano. Ngĩribotera Inooro TV ndĩ Mbale, kaunti-inĩ ya Vihiga, rĩtwa rĩakwa nĩ Wambũi wa Macharia.